Jer je put propale ekonomske politike, funkcionisanja, korupcije, partijskog zapošljavanja, samovolje pojedinaca, pljačkaške privatizacije, parazita koji žive na leđima društva i građana. A drugi, mnogo teži, put odgovornosti, napornog rada, domaćinskog ponašanja, pristojnosti i institucije sistema. Dosta je. 3 dana nakon što su se Saša Radulović i njegovi saradnici povukli sa funkcije u Ministarstvu privrede, osniva se udruženje građana Dosta je bilo resta. Pristojni ljudi okupljaju se kao protivteža privilegovanima, rešeni da na predstojećim parlamentarnim izborima glasačima ponude opciju za, a ne protiv, za Srbiju u kojoj se rado živi i radi. 2 nedelje kasnije, udruženje dobija i svoje prostorije u kojima će zasedati izborni štab. Osniva se pokret Dosta je bilo Saša Radulović. Aktivisti pokreta prikupljaju potpise podrške. Bez organizacije na terenu i bez novca, pokret mnogima deluje kao da neće prikupiti ni potrebne potpise. Pokret je posljednji. Pristojni ljudi su se prepoznali i sjatili da ga podrže. 12.000 ljudi. 3. marta udruženje predaje listu za učešće na izborima. A zatim, veliki izazov, kampanja. U totalnom medijskom mraku za pokret nema prostora. Internet je jedino mesto gde uspeva da se razmahne. Modern pokret. Ubedljivo najbolja internet kampanja. A šta bi se desilo da nije bilo medijskog mraka? A kako se to znate, ne znate što je Ja sam neki dijelom, dakle, potresnik Narodne skupštine imam pravo da sad se slažete vi. Šta je vaš problem? Evo sad slušamo Kako možete uopšte pričati o nečemu niste pročitali? Pa kažete ovde video delo. Jeste pročitali? Ja sam nešto vidio, da. Gde ste? Ne bih govorio o tome, to je državno tajno. Kako ne ste govorili kod mene u kabinetu? Kako ste vi čitali ovo? Nije čitao. A čekajte, a kod vas u kabinetu? Tako je. Pa kako je kod vas? I Fija to govori kod mene u kabinetu, tako da je verovatno nije čitao, tamo sebe. Da je vama stoji kao državna tajna u kabinetu. Fija to govori sebe, tako. I vi ne znate kažete šta piše u njih. Nakon gostovanja Saše Radulovića u Utisku nedelje, podrška pokretu se udvostručila. Istina pristojni, laž privilegovani. Ko nas čuje, razume. Recimo, parazitski sistem je kad u njega stavljate partijske karte. Koliko ste godina imali kad ste ušli u prvi odbor? Imao su 27. Znači, nemate ni dan radnog iskustva. Za 27 godina ulazite u upravni odbor JAK-a. I mi govorimo o tome kako je parazitski sistem na nekom drugom mjestu. A to jednostavno tako ne može. Ne možete sa toliko godina dobiti zato što ste partijski povezani da vodite. Pa to nigde u svijetu ne funkcionira. Ja sam završio najteži fakultet u zemlji i mislim da... A to nigde ne slede teški fakultet u Beogradu. Kraj kratke i intenzivne kampanje obeležili smo završenom konvencijom. Pristojno, drugačije, realno. Svesni velikih planova, još većih očekivanja i činjenice da nema ko i da mora sada. U nemogućim uslovima potpune medijske blokade i za samo mesec dana poruka pokreta doprela je do skoro 75.000 glasača. Osvojili smo 2,1% glasova i obavezu da ispravimo. U nekim opštinama prešli i cenzus. Odvažan start, hrabar sprint, solidno prolazno vreme, slede pripreme za maraton. Na kraju predizborne kampanje, pokret ima 365 planova. Počinje da gradi mrežu lokalnih odbora i okuplja simpatizere. Sprovodi akcije koje ilustruju načela pokreta i podižu vidljivost pokreta u javnosti. Izlogom tajnih ugovora skrećemo pažnju javnosti na štetu koju Srbiji nanose nesposobne vlade. Protivimo se nameri Aleksandra Vučića da direktnom pogodbom proda vojvođansku zemlju svojim arapskim prijateljima. Akcija Ne damo zemlju ispod žita prikupila je 8.000 potpisa podrške. Organizujemo konferenciju sa nezavisnim stručnjacima posvećenu gorućim problemima nauke i prosvete. Leto provodimo u kampanji za lokalne izbore u Majdanpeku. Ljudi se plaše da nas otvoreno podrže. Plaše se za egzistenciju. Nastupamo u sloganu samo hrabro, dosta je bilo. Rezultat nije izostao. Utrostručili smo broj osvojenih glasova u odnosu
na rezultat parlamentarnih izbora u martu. Izgradili smo čvrstu bazu podrške za buduće parlamentarne izbore. Jesen obeležavamo još jednom uspešnom akcijom, ne damo penzije parazitima. Ponovo izlazimo na ulice, družimo se s penzionerima, delimo flajere, organizujemo tribine i objašnjavamo viziju društva u kojoj je socijalna zaštita univerzalna, a privreda tržišna. Skupili smo 8.000 potpisa za peticiju. Iako su vrata medija sa nacionalnom frekvencijom zabranjena za nas, u lokalnim medijima probijamo medijsku lokalu. Lideri pokreta gostuju u lokalnim radijskim i televizijskim emisijama u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu, Pašu, Nišu, Kragujevcu, Čačku, Kraljevu, Pirotu i Leskovcu. Ima nas i na Alžiri, N1, u Vremenu, Glasu Amerike i Radio Slobodna Evropa. Prvi rođendan obeležavamo formiranim timovima od 26 okruga, kao i u većim gradskim opštinama po Srbiji. Imamo još 6 kancelarija u Somboru, Zrenjaninu, Nišu, Kragujevcu, Boru i Čačku. 1500 članova, 600 aktivno za 5 grupama. Rastemo iz dana u dan, formiramo vladnu scenu. Promovišemo viziju Srbije u kojoj se lepo i rado živi i radi, viziju slobodnog, odgovornog i pristojnog društva u kome se građani nesmetano razvijaju i ostvaruju. Želimo da uspostavimo održiv sistem upravljanja uređenom zemljom zadovoljnih i slobodnim građana, zemljom mogućnosti. Verujemo u integritet, odgovornost, otvorenost, humanost i izuzetnost. Obećanje ne dajemo lako i uvek se ispunjavamo. Tragamo za mogućnostima, a ne izgovorima. Delima zaslužujemo poverenje drugih. Podržavamo ljude, kritikujemo postupke. Osjećamo strast za posao koji obavljamo. Izuzetni postajemo. Znamo šta hoćemo. Znamo da možemo. Prvo, prelazak cenzusa na narednim lokalnim izborima u centralnim opštinama okruga i u većim gradskim opštinama. Drugo, prelazak cenzusa na pokrajinskim izborima 2016. godine. Treće, pobeda na predsjedničkim i parlamentarnim izborima 2017. godine. Danas je napunilo godinu dana. Izraze su uprvi zubi i ima veliki apetit. Hrabro. Ne boj se ni mraka ni babaroge. Nije kao ovo. Malo njede, ali brzo rade. Prohodalo, trči mara. Vaspitano i kulturno, ali hoće da se druže sa starijom naprednom. Svi koji su to upoznali kažu biti čudo. Srećno je, a to je najvažnije. Ako ne mi, onda ko? Ako ne sad, onda kako? Dosta je bilo. Poštovani članovi, dobroveče i dobrodošli na prvu redovnu godišnju sednicu Skupštine pokreta Dosta bilo Restart. Hvala vam na strpljenju prilikom check-ina, hvala vam na trudu i učešću na današnjoj Skupštini, hvala vam na trudu koji ulažete zajedno sa svima nama u izgradnju bolje i pristojnije Srbije. Finansiranje udruženja. Četvrta tačka dnevnog reda je predstavljanje programa i vrednosti udruženja. Peta, predstavljanje strategija razvoja. Ja vas sada pozivam da glasamo za dnevni red, to je da ga usvajamo. Ko je za, neka podigne ruku? Da li je neko protiv? Imamo... Da li ima uzdržanih? Nema uzdržanih. Pokret, odnosno rasprava o pokretu koji je politički subjekt. Što se tiče onoga što smo radili u prethodnoj godini, krenuli smo u izgradnju organizacije. Na početku nismo imali ništa i u kratkom vremenskom periodu smo počeli da dobijamo značajan broj članova, dosta simpatizera koji su nam se javili, tako da smo negde... Srbiju, to je mnogo širi pojam koji muči mnoge zemlje u Evropi i u celom svetu. Znači, političke stranke rade tako što se uguraju u javni sektor i onda tamo koriste, pored budžetskih sredstava koje su minimalne i nedovoljne za finansiranje političkih organizacija,
koriste se svim privilegijama koje im daje, odnosno zloupotrebama koje mogu da sprovode u javnom sektoru. A one idu prvo od koji je napao srpsko društvo i da moramo tog dela da se oslobodimo, tako da smo rekli da mi takve stvari nikada nećemo raditi. Međutim, s druge strane, to povlači da moramo da se finansiramo sami. A finansirati se sami znači plaćati članarine i tražiti donacije od ljudi i to je tako i od ljudi, građana Srbije i poslovnih ljudi u Srbiji. Imamo dva puta koji možemo da idemo što se donacija tiče. Možemo da uzmemo mnogo novca od malog broja ljudi, a drugi način je malo novca, o čemu smo jedan okrug, a to je južnobanatski, podelili na dva dela, na Pančevo i na Vršac, tako da imamo 26, inače 25. Krenuli smo u upravljanje timova i to je mislim da kako budemo rasli, tako će se taj prostor više otvarati. Imali smo takođe, imamo članove koji su odbornici u lokalnim samoupravama, prvo smo na Savskom veću. Da mi trčimo maraton, ali praktično ja imam osjećaj da vi ovde, da većina članova jeste i kad trči maraton će da šprinta. Tako da taj imamo problem i teško ih je umiriti da kažemo ajde, sačekaj, ti će tih akcije. Znači uvek imamo neko nestrpljenje ili pomalo nezadovoljstvo. Neko je otišao zato što smatra da ne može raditi samo ovaj pešadijski posao. Tako da mi se čini da ovaj stručni deo bi morao brže da dođe, da počne da radi, znači rad klubova. Drago mi je što je odabrana platforma na kojoj će raditi taj rad i predlog je tako da to što hitnije bude. Čak i kad se podigne platforma, da ako nisu i klubovi startovali, da startuju neke teme i da praktično na nekim temama možemo raspravljati i davati predloge ili davati saopštenje na javnosti. Da ga pravimo na 3 godine, bilo i na okrugu i na opštini, da pravimo malo kratkoročne planove, na primjer godišnje i tromesečne, i na svakom tom završetku perioda da vidimo šta smo radili u planiranju, da analiziramo šta smo radili, da analiziramo gde smo stali, da analiziramo šta možemo da popravimo. To nismo radili prošle godine. Sada ti, draga ti znam. Ajde, mi mora. Čisto da pitao je vođa. Da. A onda pitao je vođa. Anire, a možda da skidaš? Mislim, čisto da gledati sve. Sad ispred sam papir. Gde ste pošli vas? Vera, za šanku. Da li je Pa kako da sliki? Mi smo važni, mi smo odlično. Pošto ću ja vam... Ja se u tome razumijem. Pa evo, samo slika. Ajde meni slika. Evo, super. Slika? Evo, pogledaj sada. Evo.